Quran. Hari ini insyaallah kita akan mengadakan imtihan online dari surah Al-Ankabut Ma'ani, surah Al-Ankabut. Dan hari ini dua daripada santriwati akan melakukan imtihan ini, yaitu Nur Aini dengan Azizah Al-Waqi'ah. Kalau Azizah 4 menit 50 detik. Kalau Nur Aini saya tidak catat. Mana Nur Aini? Ada tercatat di situ. Berapa menit? Ada? Kemudian jaga ketenangan, ambil pelajaran. Santriwati Waqi'ah Ifani. Fadhali. Nanti kalau saya tanya tidak usah menghadap ke situ saya akan dengar. Nah, ma ma'na al-ankabut? Laba-laba. Laba-laba. Raqmus surah التاسعة والعشرون. adadul ayat min hadhihi surah التاسعة وستون. 69. Naam. Baik. Al-juz' من الجزء 20 آخر الجزء 20 حتى الأول الجزء 21. طيب. هذه السورة مكية أم مدنية؟ مكية. مكية. نعم. اقرأي آخر الآية من الصفحة 396. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. آخر الآية من الصفحة التي بعدها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ما رقم الآية؟ الرابعة عشرة. الرابعة عشر. طيب. آخر الآية من الصفحة التي بعدها والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي
Ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. طيب الصفحة اذكر الصف الصفحة. الصفحة 398. طيب اقرأي أول الآية من هذه صفحة. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. طيب صفحتين بعدها صفحتين. اقرأي أول الآية من الصفحتين بعدها. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا آخر إنا الآية من هذه الصفحة. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم زين لهم الشيطان أعمالهم آخر فصدهم. الآية من الصفحتين بعدها. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات اذكري رقم والأرض. الآية. الآية 52. 52. نعم. قل Katakanlah, كفى cukuplah Allah billahi baini di antaraku wa bainakum dan di antara kalian syahidan sebagai saksi. ya'lamu Ia mengetahui ma fis samawati apa yang ada di langit wal ardi dan apa yang ada di bumi. walladzina amanu Dan orang-orang yang beriman bil batili kepada kebatilan wa kafaru dan- billahi dan ingkar kepada Allah, ulaika mereka adalah orang-orang yang hum al khasiruna. orang-orang yang rugi. Tayyib. Qul Katakanlah, isim atau fi'il? fi'il, Fi'il apa ini? fi'ilul amri. Fi'ilul amri. Dari kata apa? Qala yaqulu. Coba timbang sampai kul. Qala yaqulu qawlan maqalan qailun maqulun qul. Bina apa ini? Bina'ul Ajwaf. Ada berapa jenis bina ajwaf? Ada 3 jenis. Ada 3 atau 2? Ada 2 jenis. Sebutkan. Ya'i, Ajwaf ya'i dengan ajwaf ya'i wa ajwaf wa'i, wawi. wawiyun. Ya, ajwaf ya'i dengan wawi. Apa itu ajwaf wawi? Kata yang Kata ain yang fi'ilnya Ain terdiri dari fi'ilnya huruf illat, terdiri dari huruf waw. huruf illat waw. Qala asalnya qawala. Kul. Tayyib. Coba kul ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Ya'lamu. Isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari'. Kenapa tahu fi'il mudhari? Karena terdapat di dalamnya salah satu huruf mudhari'. Ada berapa huruf mudhari? Ada 4. Coba sebutkan dalam jurumiyah. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qawlika anaitu. Qauluka anaitu. Qauluka Apa anaitu. hukumnya fi'il mudhari? Marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Tayyib. Ya'lamu di sini dirafa atau dinasab atau dijazam? Dirafa'. Kenapa dirafa? La yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Litajarrudihi anin nasibi wal Wal jazimi. jazimi. Coba i'rab ya'lamu. يعلم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Ya'lamu fi'il mudhari. Fi'il. Berarti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Coba artikan. Ya'lamu. Dia mengetahui. Tayyib. Mana fa'il? Mustatir. Coba i'rab fa'il wal fa'il. وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو Ya'udu يعود إلى الله. ila Allah. Lazim atau muta'addi mengetahui? Atau lebih dari atau lebih dari satu objek. Dia mengetahui. Mana maf'ulun binya? السماوات والأرض. Ya'lamu wal ma arda. fis samawati wa ma fil ard. Ya'lamu ma fis samawati. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Mana maf'ulun binya? السماوات والأرض. Bukan. Ini fis samawati, ma fis samawati. Maf'ulun binya adalah ma. Ismul mausul. Ismul mausul. Mabniun ala sukun. Ismul mausul ada 2 jenis. Apa itu?
Nas dengan mushtarak. Mushtarak. Nasun dengan mushtarak. Baik. Wal ardi. Kenapa dibaca al ardi? Khasir. Bentuk apa ini dalam sorof? Untuk fa'il. Isim? Isim fa'il. Isim fa'il. Coba timbang isim fa'ilnya sampai selesai. Khasirun, khasirani, khasiruna, khussarun, khussarun, khasaratan, khasiratun, khasiratani, khasiratun, khawasir, khawasiru. Tayyib. Barakallahu fi. Kemudian eh, coba sebutkan jenis-jenis kesaan di masa lalu kaum-kaum sebelumnya. Arsalna alaiha. Naam. Arsalna alaihi hasiba. La, Akhadatus sa- udhkur iqra'il ayah. Al-ayatu Al-ayatu arba'una Naam. fi as-safhati 401 Naam. yaminan ala awwal as-safha Awal as-safha. faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tayyib. Ma ma'ana hasiban? Hujan 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 batu. batu kerikil. As-sayhatu. Suara keras yang mengguntur. Khasafna bihil arda. Kami benamkan ia dalam bumi Agraqna. dan kami tenggelamkan. Kami tenggelamkan. Naam. Coba bacakan ayat tentang maksiat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Qala Allah Ta'ala fi surati Al-Ankabut al-ayah الثامنة وعشرون حتى الآية 29 Naam. في الصفحة 399 يمينا وسط الصفحة. Naam. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Tayyib. Ma ma'na al-fahishah? Perbuatan keji. Perbuatan keji. Tayyib. Khalas. Barakallahu fiik. Fadal. Baik, Nur Aini menyelesaikan dengan qiraah hadar 4 menit 39 detik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, dengarkan pertanyaannya dan jawab. Masmus surah. Al-Ankabut. Ma ma'na al-ankabut? Laba-laba. Laba-laba. Adadul ayat.
jumlah ayatnya. التاسعة وستون. طيب 69. من أي أول الصفحة إلى آخر الصفحة. 300 التاسعة التاسعة وتسعون حتى 404. طيب مكية ومدنية. مكية. ما معنى المكية؟ السورة التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السورة التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اقرأي أول الآية من الصفحة 397. والذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعلمون. طيب رقم الآية؟ الآية السابعة. الآية السابعة. والذين dan orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan beramal as-salihati kebajikan lanukaffiranna dan sungguh akan dihapuskan anhum dari mereka sayyiatihim kesalahan-kesalahan mereka wa lanajziyannahum dan akan dibalas dan sungguh akan dibalas ahsana lebih baik alladzi orang-orang yang kanu mereka ya'maluna mengetahui mengerjakan. Tayyib. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan, gabungkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Ankabut al-ayatu at-tasi'ah fi as-safhati 497 yaminan wustus safhah. Naam. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. طيب. ما اسم السورة؟ اسم السورة? Apa nama surah ini? Al-Ankabut. Coba udhkuri atau iqra'i al-ayah allati fiha dzikrul ankabut. Bacakan ayat yang ada di dalamnya kata al-ankabut. Qala Allah Ta'ala fi suratil Al-Ankabut al-ayatu 41 fi safhati 401 yaminan wustus safhah. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita fa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Masalu perumpamaan alladzina orang-orang yang ittakhadhu mengambil min dunillahi dari selain min Allah dunillahi awliya'a perlindungan kamathali seperti perumpamaan al-ankabuti laba-laba. ittakhadhat Dia mengambil baitan rumah-rumah wa inna yang sungguhnya awhana paling lemah al-buyuti rumah-rumah la baitu sungguh rumah al-ankabut laba-laba law jika kanu mereka ya'lamun. mengetahui. Iqra'i akhir al-ayah min hadhihi as-safhah. Al-khamis wal arba'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Akhirul ayah min as-safhati allati ba'daha. Qul kafaa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil bati wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ma huwa raqmul ayah? Al-ayatu ats-tsaniyata wa khamsun. Tsaniyatul khamsun. Akhirul ayah min as-safhati allati ba'daha. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Tayyib. Ma huwa raqmus safha? Raqmus safha. Fi safhati 403. Raqmul ayah?
Al-ayatu Al-thalithatu wa sittun. طيب اقرأي أول الآية من هذه الصفحة. فيستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب فليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala fi surati Al-Ankabut al-ayatu at-thaminah fi safhati 300 as-sabi'ata wa tis'un yaminan awal as-safhah. Naam. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. طيب. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Ankabut al-ayatu al-khamisata wa arba'un fi safhati 400 wa wahid yaminan akhir as-safhah. Watlu ma uhiya ilayka minal kitabi aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Taib. Allah mengadab siapa yang Dia kehendaki dan merahmati siapa yang dikehendaki. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Ankabut al-ayatu wahid wa ishrun fi safhati arba'at fi safhah minata wa tis'un shimalan akhir as-safhah. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Yu'adzibu ini isim atau fi'il? Mengazab. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yu'adzibu dari kata apa? Adzaba. Yu'adzibu. Adzaba ini mujarrad atau mazid? Mazid. Mazid berapa huruf? 3 huruf. Satu huruf. Timbangannya apa? Adzaba yu'adzibu. Apa timbangannya? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Sini fil mudhari hukumnya dia apa? Yu'adzibu. Coba i'rab. Yu'adzibu. I'rab. فعل المضارع يعذب فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مرفوع لتجرده عن الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر أنه فعل المضارع لا يتصل بآخر شيء. الذي لم يتصل بآخره شيء. الذي لم يتصل بآخره شيء. يعذب. Dia mengadab. Mana fa'ilnya ini? Mustatir. Coba i'rab. الفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الله. نعم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. يعملون السيئات. السيئات. Mereka melakukan kejahatan. Siapa yang melakukan? Mereka. Apa yang dilakukan? Kejahatan. As-sayyi'at apa kedudukannya? Maf'ulun bi. Hukumnya? Maf'ulun bi hukumnya? Dinasab. Apa tanda nasabnya? Sayyiati. Alif. Tanda nasabnya sayyiati adalah kasrah. Kenapa dinasab dengan kasrah?
yang diakhiri alif ta. Jam'ul muannas Jam'ul salim. muannatsi as-salimi. Jam'ul muannatsi as-salimi. Baik. Coba yang terakhir, walladzina yang pertama. Al-ayatu La, as-sabi'ah. langsung baca. Walladzina yang pertama. Walladzina amanu wa 'amilus solihati nukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Walladzina yang kedua. Walladzina amanu wa 'amilus solihati nudkhilannahum fis salihin. Walladzina yang ketiga. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'i ulaika yasawna rahmati wa ulaika lahum 'adzabun Walladzina yang keempat. Walladzina amanu wa 'amilus solihati nabawwa minal jannati ghurfatan. Walladzina yang kelima. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat berapa itu yang kelima? Al-ayatu at-tasi'atu wa tis'un. Tasi'a wa sittun. Tayyib, barakallahu fiik. Barakallahu fiik.